dalam satu sini. Spontan ya. Spontan ya. Spontan aja. Deng. Medis. Begitu. Jadi jangan sekali dalam kadang genting itu kita main itu jangan katakan jarak dari raso pariso. Nanti itu panjang penjabarannya nanti. Ambil aja macam senjata. Nih senjata harus panjang. Okay. Distance weapon. Just think that is a rifle. Ya. Nanti sama ya tarikkan napas dengan ujung larasnya ya. The same thing with Yes. the feeling when he's breathing. Jadi sistem ya enjoy ya. Ya. Tak lempar pap masuk tam satu. Kemudian di sini. Okay, that was the technique. Cara. Now we have a different position. How do you know that he's breathing? How do you see it? Or do you feel it? Kita tekan aja. Tekan tam. Jadi kita tekan pas ya pas. Jadi turunnya nyamping. Kita tekan seperti genjotan meledak. Waktu meledak itu baru kita angkat. So Dengan satu basically sisi what he's tak doing atau tang atau is he's moving to the side and he's triggering the rifle. Okay.